Okay, ubaphathe kuwe nje nami zothatha lo wami ngapha. Hey sanibona bafowethu. I hope ukuthi ni good, I hope ukuthi ni grand. I hope ukuthi konke kuhamba kahle. Umfana omncane ke lo mfana waseGoli ke bafowethu uDr Simba lo. Umfana wama-suburbs. Umfana wama-suburbs nazi inkamalanga zika Simba aziphelelanga. Cha aziphelelanga mntana sekhaya. Inkabi. Zishoda ngo-driver kuphela mfowethu. Sithi sizokhangela lo mfula lo ukuthi kahle kahle ume njani. Yeah. Ikhiya uyifake ephaketheni na. Mara lo mfula uflowa kahle. Uflowa kahle. Okusho ukuthi yonke le side lena plus yayibona nje na. Bawakhele lo mfula. Damn. Yeah. Abona bawulungisile shemen bawunakela ndamanzi akhona clean na. But angeke siyofika le phezulu phela. Ngifuna ukujonga le party kakhulu. Hey bafowethu ke ukuhlupheka kunje. Anti abanye bathetha ngokuqola. Awukubonisa abantu apho banigqoke kamnandi kanjani? Awukubonisa abantu ukuthi nigqoke kamnandi kanjani ngeke. Awuthi nilifake kahle nebhangela lami la. Balibone kahle kwayibhangela. Bake banibone kahle, balibone ebhangela nalo. Bake banibona abantu ukuthi namhlanje ndikuthaya into manje. Uzilile. Namhlanje ndimakwe inkosi yantoni konje yase Greek. Yeah. Ndimakwe inkosi yase Greek from ehlangwini to eBrukweni. Kwitop. Make nje le nkosi le yase Greek. Ilugcobo lento eyohlupheka kumnandi. Ake sibheke lo mfula endiyazibuza lo mlunga lokeza nenja engathi dangerous kanje. Niyazibuza. So ukuhlupheka kunje ke bafowethu. Naku ukuhlupheka esikhuluma ngako aziphelelanga. Aziphelela ithini konje yangome ekavusi Nova. Ukuba ngoSimba kumnandi uhamba uphile nabelungu. So kumnandi ngondweyo nje. Ukuthi uhamba uphile nabelungu. Yabona nje abelungu abazijogelayo be free kungena tsotsi kungena nix. Inja yakho ewoki. Bheka siku mountain view. Today we are not on top of the mountain. We under the mountain. Ubhasope mntamungu ungashibili kungene nga. Ubhasope. Sure. And benze ilendo impophoma la. La kule ndawo i-waterfall. Yeah, i-waterfall but abenzanga istepisi. Laba imoshe khona. Usho ukuthi indlela ongena lana kulomfula lona kahle and abelungu bayisebenzisa imifula na. Bayisebenzisa kakhulu. But ke because antu umfula bayazi baku umfula kunamandla asemfuleni. Amandla wamanzi. Abelungu basebenza ngamandla wamanzi kahle kahle. So benza sure ukuthi imifula bayakhela kakuhle because lo mfula bongekho so before. Bongekho so. Bafike bawuvula bafake izando, bafake izitina kwakhiwe nje. You can see ama waterfall. Niyabona ukubaleka komfula abafowethu. Uma sithi uJesu wafa kwemfuleni naye. Ngoba uJesu wayenamandla wamanzi naye. Abanye abantu bathi yabona ke Simba soqala amanga ke. Nangaka amanga kaSimba. Nangaka amanga kaSimba. Niyabona nani bakuphila abantu abamhlophe la. Akuphila belungu kuphila abantu abamhlophe. Abantu bebala uyayibona. Mara uyabonisa ukuthi uDiphi yazi ngikhumbuza nini ngoba sisasithanda ukugqupha pha eleni emqini. Yakhumbula pha besigqupha khona ezantsi besides enisha ezantsi kwakulokhaliwe. Engweni. Not engweni ungashona engweni lapha ezantsi manje lapha emfuleni. It's just anisayikhumbula kahle yandawo.
Ya kunjalo ke bafethu kumnandi ukuhlupheka guys. Yo hayi kumnandi ukuhlupheka. Uyabona? Simane sithi up Simba up. Up Simba up. Yo hayi mihle lemifula mfowethu. So kunjalo ke bafowethu nje njengoba nibona nje. Njengoba nibona sichumi bafowethu. Asichumi. Ukhona omnye umuntu okwathi ndizikhiphe zonke namhlanje but aziphelelanga. Wathi hayi umbono usimbe nje sithi bafowethu ukuthengisa ibhangela. Ndiqale ngo-October ka-2024. Yabona manje nikhathela nyana. It's because umuntu akalali bafethu ubusuku nemini kuyasetshenzwa imali iyasetshenzwa ayikho imali evele kuthi ungena ngeroof okanye ngefestira kuyasetshenzwa ungathi ebantwini dinento yemali dinento yenhlanhla but inhlanhla siyibona uyayibona ukuthi ihamba njani into isebenza nje kanjalo ane la yeah kwela xesha bensaqupha shem benzodive yazi benzozama ekisa nje nizoziphosa mekuhlaza kanje adipho ndiya ngesilungu ngeke silunge tu angeke silunge into entertainer ngabelungile nokuthi abelungu baloko bezikhipha active uyayibona abelungu abajajana umagogo uyayihlana hayi yayibo cela uvule lana mfowethu sike sithi nathi ukurelaxa lana sike sithi ukurelax cha belungu nathi sisebenza nzima madoda ningathi asikhwele ibhayisekile uvula lento ihambe le ningathi hey abo Simba abakhwele ibhayisekile abelungu bami sisebenza nzima madoda sisebenza nzima bona so okwanamhlanje asikhwelanga ibhayisekile ivula lidlozi bafowethu andizenzi nami bafowethu impahla yenu nansi ndiloko ndixakeke ngendlela ekwenye 11 yazi ukuthi nifake iorder bafowethu abantu abathi thina Simba sifuna lento isiwasho sakho impahla nansi bafowethu sendiyenzile kuphela uSimba ubhizi ngokusezingeni guys yabona ndibhizi ngokusezingeni enye nansi apha ndisazoyidibanisa ndisazoyifaka naseplastikini ndibhizi bafowethu uyabona hayi ukuthi siyachoma kukusebenza nzima guys hayi ukuthi siyachoma kusebenza nzima so abantu abaninzi bakhala bathi impahla yethu Simba yasiqola angenzoqolana nabo afuna uzoqola 300 akho 1500 wakho angeke uyayibona so angeke nje ndithi niqolana nawe nix angeke so umona vele ndiyazi ukuthi umona siwuthinta kanje ke thina masisuke sifuna ukubona umona wena Stani ukuthi kahle kahle ngeziphi izinja ngobani abaphikisi abahlasele ilembe lenyanga asenzi bafethu nisese Krugersdorp la nikhona home sweet home yeah kunjalo so bafethu xa uthi uza kuSimba guys we do appointment guys ezibani sazi ukuthi uSimba ngumuntu obusy uyabona so ndiyacabanga nje nami ongathi yaqola la ku TikTok aniqondi nokuthi ungazothenge uya understand so andazi ke kwi height esendikuyo because abantu ngicabanga ukuthi bandaze 2 years back 3 years back uyabona into ezifana nezo so lo ngunyaka wethu sesibusisiwe lo ngunyaka wethu izibusiso ezininzi ziseza ebafethu ziseza guys uNkulunkulu somnyakazisa yazi kade njonge empilweni just ukuzincokolela kade njonge ukuthi kunemoto kahle kahle empilweni kunabantu abadelelayo kune lifestyle oyubona ongathi lena ungakwazi ukuyenza kumele ukuthi sihambe sisibanikezele lifestyle ukuthi athi umuntu nami ndiyafisa ukuba nayo into ekanje konje ithini Stani ithini konje ekuthini omcholo uthini sasihleka kanje kwanti khona lethi lena ndingayikhona le
Engithini konje? Eyithi ndiyafisa Ndiyafisa ukuba nayo. Ngifisa ukuba nayo. Yeah. Ngeke uzikhwele. Hayi, obona bale nix nakancane, kumele ufise. Uyabona xa bebona lesitanya nomzekelo ne? Lena bathi nami ndingayikhona. Uyazi ukuthetha umuntu othi nami ndingayikhona kumele sikhwele imoto zokuthi kumele ufise. Uyayibona? Ubona ukuthi ngeke uzikhona. Kumele ukuthi ufise. So sikhuphuka to that level ke bafowethu sokhuphuka nje kanjalo but kulonyaka lo nginyaka okuphumelela because izinto zininzi and ezingikhuluma ngonyaka okuphumelela nginyaka okuphumelela no matter ungathini uphi but lo nginyaka wethu so few so besiyibetha nje kuphela ngebhangela guys la ndikhona nilapha kwibhangela I don't care if bakhathalela mina ndikhathaleli so okwamanje sobe siyishaya ngebhangela nje kuphela kulonyaka lona sifuna abantu abazothi nami ndingakhona ukuyithenga uSimba ngeke ahambe ngale moto le mina ndine degree bafowethu kunabantu abane degree abanama PhD kunabantu abanama business abawavalileyo you understand because of izinto zabo azenzeki bahamba abantu balanda izigubhu bahamba abantu bayothwala ngoba into kunjani izinto zabo azenzeki uyabona bakhipha imali ezininzi awungene efestireni ngapha mfowethu na yabona lama glass lana ukuthi haya enza amawazi ithi bekaso bayeke mfowethu iyafuna nje sometimes ungaphaphelwa ngabantu umuntu angaqheli kakubi yabo yeah because abantu bakuthatha kancane xa ulokuthetha ufuna kathi ibhuti ngenkani yebo so bafowethu sibuyele kwitopic eyendaba yokuthi kunabantu abanama PhD kunabantu abanama degree those people most of the time guys izinto zabo azenzeki kukhona ukuthi uthi wenza into because of ucabanga ukuthi uyazi into yakho ingenzeki uyayibona because of kunento abangayinothisiyo abantu manje sebeyaphuma bayezinyangeni bayothwala umuntu othwala ngedlozi because kunabantu into abangayinothisiyo ukuthi kunabantu abathakatha ngedlozi ukhumbula ukuthi xa sikhuluma ngomkhakha owedlozi sikhuluma ngento eyefamily kwifamily ihamba njani ke mntana sekhaya kunabantu ozalwa nabo first kube sekuba nabantwana enibazalayo mase kuthiwa nikwezi ages kaSimbo ngaphezulu kwinto yefamily kusho ukuthi kuphinde futhi kube nezizukulwane understand so idlozi lithini libheke abo bantu abo hey wena Stanya yazi mfowethu so kusho ukuthi into edlozi into yefamily and ukuthatha abafowethu into elula ukusebenzisa idlozi into enhle because idlozi kusho ukuthi mawusebenzisa idlozi inkinga zikho but mase uqala uthwala ngedlozi uhluphekisa ntoni uhluphekisa abanye abantu uyayibona ukuthi lento ihamba njani uhluphekisa abanye abantu mase uqala uthwala ngedlozi so mawuthatha isilwane yazi ukuthi mawuthatha isilwane ungaceba guys ube na everything ube nemoto ezinhle ube nemoto ezininzi ube nemize emininzi but iproblem yesilwane ukuthi isilwane sinexesha lokuexpose khona nje ixesha lokuexpose and ilevel oshaya ngayo because of uthathe isilwane phela naso sinama demand ukuthi isilwane sithi umzekelo mhlawumbe kanye sifuna naso ukuthi uthenge umzi kanye uthenge imoto you understand sikusebenzisa uphatha imali eninzi uba exposed and awubi exposed ngesilwane nje kuphela ngento ezinhle uba exposed either mhlawumbe kanye uzothanda isex zikhona into zenzayo ezibhedayo kwesilwane you understand zikhona into zenzayo ezibheda ekuyimikhuba mhlawumbe ugcina uhlala nezicubu zabantu endlini you understand uyohumba abantu emathuneni uthatha amathambo wabo ngoba uzoqala emathuneni uqala uthuma amaphara uthini so isilwane siya expose so xa sik-expose isilwane sik-expose to the kwi-level bobane basingababala umzekelo abantu abafana nabo Thabo Bester oThabo Bester ngabantu abathweleyo so everything eyenzeka kuThabo Bester is because of ungumuntu onjani ungumuntu othweleyo uba exposed you understand uba exposed uThabo Bester that's why ndanisisho ukuthi oyena umuntu ongakwazi ukumsiza uThabo Bester iSouth Africa yonke
ndimi umuntu ongakwazi ukumnceda 100% nje ukuthi ndimi umuntu ongakwazi umnceda bikhona umuntu ongakwazi umnceda uThabo Bester ndim because of uSimba ndi-understand i-problem yakhe ukuthi i-problem yakhe ikuyiphi ndawo. Ukhumbula ukuthi uThabo Bester ukuze abe exposed phela into okuthwala akathwala ngizolo uThabo Bester akathwala ngoba sevele ema-TVini azange athathe lento ube rich before uthwale before ube nezinto before. You understand lento ihamba njani? So mase kumele ukuthi ancedakale kufunakala umuntu onepower yokucontrol ama-spirit xa sekumele ukuthi uThabo Bester ancedakale. You understand? Kufuneka intoni umuntu onepower yokucontrol ama-spirit because kwakune-sacrifice okumele ukuthi ayenze engafuni ukuyenza. So that's why e-end up uThabo Bester ephi esejele. Yayiva ukuthi umprofeti ukuthi ubaluleke kanjani. Ungaloku ukuthi wena mawubheka abantu ubheka ama-scammer ubheka ama-suburb kusho ukuthi wena uyifuna impilo enhle ubheka ama-suburb indawo ezinhle kanje iyazibona bazihole endawezi ubese uthi uyabona la ku-sacrifice abantu lana kuhlala abantu belumenathi la kuhlala ama-satanism. Sometimes ambofunda nje kuphela uyekele into zakwa-spirit uyekele nje ukuthwala okanye ukuthini. Yabona uyahambe nje uyofunda simple. You understand? So kunabantu like asifane bafethu abantu bayisaba imali because ukuthiwa imali impande yesono kusho ukuthi nje mawuphethe imali imali sisono imali ianswera yonke into. Yabona mawuthi ubheke emva kanje uthi anifuna uhamba ngamanyawo ungena pha mawubheke emva kanje uthi awufuna uhamba ngamanyawo ungena pha emotweni okanye ungene pha. You understand? Ngoba ukhathele ukuthini ukuhamba ngamanyawo ukhathele ukuhlupheka simple ukuhlupheka. Yabona ingakho ubona belungu bejoga like indaba ukuthi bahamba okay masike siyeke. So xa seyiqhubeka indaba kaThabo Bester. You understand ne? So uThabo Bester why ezinye inyanga zingakwazi ukumnceda ndisho even nale emthwalisileyo is because of lento lena ebethu ufuna ukuyenza lento le andithi uhambile othwala kwaba right. Manje mina yazi ukufaka kuphela mina iyazi ukukhipha khona uhlobo labantu elinjalo. You understand? Akusho ukuthi abekho powerful. Most of the time those people bathi ba powerful. Umthwalisile but ngoku iyona ndlela kumele ukuthi agqithe ukuthi abo Bester kumele agqithe kule sacrifice. So le sacrifice le ekumele ukuthi agqithe kuyo akafuni ukuyenza. Kwathiwa ke ulindele kama consequences. So makuthiwa lindele ama consequences uba njani uba exposed. You understand? Uba exposed. Xa kuthi ulindele ama consequences uyayibona ukuthi lento le ihamba njani. So kwindaba kaBester so ukuthi uBester kwelinye side but bekuyinto ebenithi nizoyithetha na but senibonile ukuthi akunalutho enyakazana akhipha 150,000 abantu bangakholwa bathi Simba ukhuluma amanga akuna 150,000 bazama abanye ndabona ukuthi indaba yaba ayivakala umuntu wathetha into yangathi iyavakala but wabe ethetha inyane sithi mina ngeke nikwazi ukumkhipha kwangumkhulu ngadlangahle eyikhuluma na indaba yezilwani evumelana nami kwinto zendiyithetha. You understand ne? Xa sikhuluma ngendaba kabani kaThabo Bester. Uyabona ne? So kusho ukuthi uThabo Bester because of akafuni ukwenza lento lebe kuthiwa makayenza. You understand? Akafuni ukwenza lento lebe kuthiwa makayenza le sacrifice abekumele ukuthi ayenze. Manje setheni seba exposed. After ekubeni exposed ezba uThabo Bester kuma like lento exposeka kwinto ezininzi na. So uSimba mesemnceda umnceda njani? First into esiyenzayo uThabo Bester ndiyamkhipha kakuhle I know ukuthi mina nizokwenzani I know ukuthi nizothashana nithasheni that's why ndithi andidingi ngisho nempahla zakhe kungaba only 30 days cabanga uThabo Bester nama case amangaka indaba ukuthi izinto zakho azenzeki. Uyabona indaba ukuthi azenzeki the day ukhula urealize ukuthi empilweni kuyenzeka ukuthi izinto zingenzeki not ukuthi izinto zakho azenzeki just because of zonke izathu zobuzibala kukhona ukuthi izinto nje zingenzeki una degree uyi-doctor uyi-professional ye-psychologist izinto zakho zingenzeki at all kanti problem yakho spiritual so nizokhuluma nje nabantu abanjalo la. You understand? So whether we are believer spiritually whether you believe kodwa at the end nje into yespirit ikhona whether you believe or believe ingakho abantu uzohamba usithi bathwele
uhamba usithi bathwele because of une-jealous. Xa bethetha ngepower ucabanga ukuthi wonke umuntu othetha ngepower uthwele. Ipower nguNkulunkulu. Ipower lidlozi lakho. You understand? Ipower ngamandla owanikezwa nguNkulunkulu. Ingakho kunengelosi ezispecial njengoMichael. Hayi ukuthi oMichael ngabokuphela ingelosi but asikho lapho. Uyayibona ne? Ushapha umntaka baba. Hayi futhi isithombe sakho sasihle mawulapho mfowethu. Osogu. Uyayibona isithombe sakho savela kahle. Nazo-ke. Yabona? So uThabo Bester xa siqeda ukumsiza ngendaba yesithwalo, you understand? Xa niqeda lento ukumkhipha, I know ukuthi okay into besesizoyikhuluma, sokhuluma ngamandla amanzi. Once uThabo Bester wathola amandla wamanzi, ezibe ndinibonisa lo mfulo omhle, abantu balendawo lena uyabona na ukuthi busisekile le ndawo because of imifula yayinakekela. Awuthi mawuthi emfuleni la kunenkukhu ezininzi kunjani, even lemfula the way bawunakekele ngakhona nobonile. Xa ungaqala uthi uzane enkukhu la uzozigrumbela la uyaboshwa la kule ndawo simple. Uyaboshwa la mawuzokwenza imikhuba engacacanga because of ungcolisa izidalwa zethu ezisemanzini. Ungcolisa ingelosi zethu ezisemanzini, ubulala ngisho nento eziphila khona, kunenyoka eziphila khona, kunenhlanzi eziphila khona. Kunezinto ezininzi eziphila emanzini whatever isilwane samanzi. But kunezidalwa zethu spiritually xa sithi umphefumulo ufi. Athi usifiso pha athi ungalibali imkhaya wethu uNandipha sekeleni naye aphume. uNandipha phela bezophuma but anibakhiphi phela, mina nifuna imali mina. Ubona nje driver ezamotwezi ya that's why ngafuna ukusiza ikake life yami ethi efuna ukubona uSimba ehlupheka. That's why ngafuna ukusiza inja ndingaprofeti kuma social media because ifuneka xa ndikusiza uyazi ukuthi nami ndinama responsibility. The time ndiyeka everything ngisizana nawe kusho ukuthi uyabona ukuthi uniqashile ukuthi ndikusebenzele. We understand? After masofika hayi Simba inyanga ozazi ahambe yokonyanga. Uyabona inyanga ethi uzokhokha mase ngaba seku right ahambe kuya nasikhathi sokudlala. Mina uyabona njengongondise esabhabhu njengonikhuluma nani anikho sesabhabhu ngoba kuthiwa nirendile la. Lisesabhabhu xa nithini sesabhabhu nisekhaya emzini ngumzi wama-million ngeke uthole no-1 umzi ekuthiwa lana ufikela ku-1 million or less. Ngeke uthole no-1 ngasuke uthole nje iland eqala ku-800,000 ukuya phezulu lani khona. You understand? Eqala nje ku-800 ukuya phezulu. So that's why nisithi xa nisiza umuntu ndinceda umuntu naye anincede. So ndibone abanye abantu enibasizileyo before ukuthi kunabantu abathanda ukuthi nje kuphela baphiwe and into zabo zenzeke. Umuntu akasebuyi ndaqolwa inyanga ethile. Yayibo uhlanganisa nento esingahlanganisa izinyanga bafowethu ndinemotonyana ezincane even into ezingaphelelanga kunenyanga ezinemoto ezimodern ezami. Kunabantu abaphila impilo modern mina elife inasilingane. You understand? But mina ndeneliswa intoni into encinci nayo. Yayibona ukuthi impilo ihamba njani ndeneliswa into encinci nayo. That's why even nangoni sa create nje kuphela ibhangeli into endiyithengisayo ne product say2 ngiqale last year ngo-October. So anifuni kusasa uzonidakela uthi uSimba umbona engathi yaphapha sithi umbona uSimba nje anifuni uzoniphaphela. Anifuni nje ukuthi uzoniphaphela mina ubuzontshela ukudakwa. You understand? Because ungena kwama ngena nganilambile. Futhi ndizolanjiswa ukuthi hayi Simba Jembo waphiwa isiphiwo kumele usiza abantu mahala. Awulodlozi lami wena. You are not even close kwidlozi lami. Lithi iBhayibhile kungcono ukuthi ndithembe ilitshe kunokuthi ndithembe umuntu. So xa usengumuntu nje khohla athi ndiyakuvuma Simba uDisfiso siyabonga kakhulu. So mesiqhubeka ke bafowethu kwindaba kaThabo Bester. uThabo Bester ndibese ndimnikeza ntoni? Ndimnikeza amandla wamanzi. Mase ndimnikeza amandla amanzi ndimshaya ngefinali. You will never suffer kumandla wamanzi. Anina degree, anina diploma, andina even no grade 12. Andikhona sengitshontsheni ngoba ngakudala nilelekiswa ziveni nileqwa ziveni ndithini. Andikho even nasekuthwaleni. Ngoba ungathi yamsesho uSimba mhlawumbe nasekuthwaleni ungamfumani. Andikho nasekuthwaleni. Kodwa intoni ngamandla kaNkuluNkulu olokwenzisiza. You understand? Ngamandla kaNkuluNkulu olokwenzisiza. Akuna noyi1 umuntu ozathi mina unisizile lifeini. Athi mina uSimba umbona uSimba ephila kanje wancedwa ndimi akekho umuntu ngasuke kube ngumfazi wami nje kuphela.
otherwise omunye umuntu nje ngabe ukhuluma udoti ngabe ukhuluma ulunya umbuzo ukuthi ngeyiphi into ayithengileyo ngesikhathi umsiza uSimba. You understand? I know umuntu ngumuntu ngabantu empilweni, but ngesikhathi uqala ubreaka uyazi ukuthi umoshe yonke into. Mawuqala ubreak ukuthi umbone engcono kanje uRamaphosa ndimi, uyazi ukuthi umoshe yonke into. Ngisho nosizo lakho owawusithi uyasiza, you understand ane? Umoshe yonke into. Ngesikhathi uqala uzibonakalisa ngoba uzofuna ukuzibonakalisa, nithi abantu bagila ngomzimba. Uzofuna ukuzibonakalisa. So izinto zinjalo ke bafowethu. Kunjalo. So empilweni guys, ndiyabona ngathi nijoina ngomnye ukhabhadiya la. So empilweni you just work hard bafowethu. Uyabona ne? So elifini you just work hard. Yayibona kwayile moto le izopholeca kwami. Andiyazi bafowethu ningathi imoto yami. Elifini nje you just work hard guys. Uyabona? Anje lo mlungu lo uzolahlela emanzini. Yeah. Cause mosi xa ilahlela izinto emanzini uyayimosha le ndawo lena. Amandiya nokuthakatha benze iladi. Ebenze iladi. Yambona ukuthi unjani? Benze iladi nango. Funeka sihambe sitanya ne. So uyayibona ukuthi lento le injani? Yabona? Xa nisithi amandla amanzi, bhekana abantu abamhlophe benzani. Xa nikhuluma ngamandla amanzi ukuthi amanzi ndinamandla endikunikeza wona ekungamandla wamanzi uzopha into zakhe la. Yabo uzonikela nje kwinto zakhe. Yabo ubusithi wena oSimba bayexoko oSimba badakiwe ukuhlupheka kwenza ukuthi abantu baqole. Bheka imoto ehamba ngayo kwayijonge yekele eyami inhle vele bheka le hamba ngayo. Umbheke nje nasemzimbeni yambona ba yiboss lo kunabantu abondlayo egameni lakhe. You understand? Umbheke nje nemoto ehamba ngayo yayibona nansi. Yayibona? Yayibona ashintshe location na. Ya ashintshe location. Anifuna ukuthi nibenzobonana nezinto beningafuna ukuzibona. Mina ndi writing ufuna usibonisa into zakho ukuthi yena uphila ngento enjani. Kuyasokolisa ba ngumprofeti wena sifiso. Ukwazi ukubonela izinto obongadinga ukuzibona. Nimbonile nani ufike wenzani emfuleni. Kunendawo ezininzi ebengalahla kuzo lo muntu lona and apha kulahlwa ezibebe beniqeda ukusho. Uthi Mr Simba ndiyafika ungantoni live. Nayibona ukuthi isebenza njani. Yasetshenzwa bafethu lapha phandle. Wena siloko sikucacisela izinto ukuthi kukanje. Siloko nje sikucacisela izinto bafethu. Siloko sikucacisela ndikupha ndinguSimba. Ubuthi hayi yabona koSimba. Yayibona. Ithini bheka ibhetri lami. No ibhetri lisavuma. Ibhetri lisavuma nje. So izinto zinjalo ingakho abelungu yabona ngobe nifika ndinitshela ndathi abelungu bawunakekelwa amfula because of banamandla abawazi yaphi lapha. Emfuleni kuhlala izidalwa zakho ezinamandla. Ubona abantu becebile bafowethu akho lula ngoku. Akho lula. Uqasha umuntu uthatha umuntu ehlupheka umnikeze umsebenzi. Umuntu nje ehluphekela guys, umnikeze umsebenzi umuntu. You understand? Umuntu akujikele afuna ukukudlisa ukuthi umthande, afuna ukudlisa ukuthi yenza so. I'm telling you. Ingakho those people most of them obabona be spiritual. That's why those people obabona be spiritual. So I'm trying ukuthi ndilayitise abo bantu abo abafuna ukulayita. You understand? So izinto zisebenza njalo guys. Wena hamba ubaladuba la ngakhona ukuthi une degree yokunuka la. Unantoni ne degree? Kholo 9000 ngenyanga. Kholo 13000.
uhole imali eholwa ngumuntu nje ongena degree. Yayibona? I-degree yokunuka i-degree yokunuka. Andisho ukuthi ambani niyothwala okanye kanjani. Andisho ukuthi ambani nothwala, but ibheke kwayile degree wabusichomela ngayo ukuthi ufundile wena ukuthi kwenzelani. Imfundo ngukhiya imfundo, but unganyatsa abanye abantu lentra ukuyisho. Ungadelele omnye umuntu ngoba omnye umuntu uzokumangaza. Omnye umuntu nje uzokumangaza omnye umuntu.